थानाय नैबे डिमाकुसिनि मिनि स्टेडियामाव थांनाय गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय जोहोलावजोमोननि गोसोखांथियाव जि गेलेन्स बड'लेण्ड फुटबल टुर्नामेन्ट होदों बियो दिनै सिलभार जुबलिमोन देग्लाय आरो बियो दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बेयाव जोंनि डिमाकुसि ओनसोलजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा बय बाहागो लाफैदों बिनि थाखाय आं गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं नैबे समस्टिनि एमसिएलए जानानै आरो बड'लेण्ड सरकारनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जानानै आंनि गोसो इसिंनिफ्राय साबायखर जासिहरदों आरो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गेलेमु आफादखौबो आंनिफ्राय आङो साबायखर जासिहरदों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना नैबे गेलेनायखौ 25 बोसोर सालायबोबाय गोबां खस्थ' खालामनानै आरो बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ होबाय आं बिथांमोननोबो आंनिफ्राय साबायखर जासिबाय फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जिहेतु बड'लेण्डआव माने बाहायदों माने 6 सिडुलनि सिङाव बेखौ मानो थाखाय बाहायनो गेलेगोन जोङो बड'लेण्ड सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव नैबे 2 बोसोराव जोङो गोबां हाबाफारि लादों बेनि गेजेराव जोङो गेलेमु बिफाननिफ्राय जोंनि सा सानजा ओनसोलाव थानाय जि 6 सिडुल काउन्सिलफोर दङ 6 सिडुल काउन्सिलाव गोबां गेलेगिरि दङ गोबां मोजां गेलेगिरि दङ नाथाय जों 6 सिडुला मा जायो गावबा गाव हादोरसानि गेजेरजों जों नेसनेल माने लेभेलाव सहैनो गोनां जायो दा बेयाव जोंहा गोबां 6 सिडुलनि प्लेयारफोरा थालाङो दा बेखायनो 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय गोबां गेलेगिरिफोरनि जि स्कप बिथांमोननि गेलेनायनि जि रोंगौथि बेखौ दिन्थिनायनि खाबु लानानै जोङो नैबे 6 सिडुल टुर्नामेन्टखौ जों खुंदों जोंनि नैबे मिनि स्टेडियाम डिमाकुसि मिनि स्टेडियामावनो 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन बियो आरो 23 अक्ट'बराव बियो क'क्राझाराव फाइनाल जागोन दा बेयावहाय नर्थ इस्टआव थानाय त्रिपुरानिफ्राय मोनसे मिज'रामनि 3 मेघालयनि 3 आरो जोंनि आसामनि कार्बि डिमा हासाव आरो बड'लेण्ड गासै 10 नर्थ इस्टनि 6 सिडुल काउन्सिला बेवहाय बाहागो लागोन बे समाव नुनो मोनदों जिहेतु मिनि स्टेडियाम स्टेडियाम खालामनो हानायनि गोहो दं नंगौ थांनाय गोलाव बोसोर नैबे डिमाकुसिनि मिनि स्टेडियामखौ आबुं महरै लुफुंनो हानाय जायाखै नाथाय देग्लाय आसाम सरकारा जिहेतु मोनफ्रोमबो एमएलए समष्टियाव गंफा स्टेडियाम बानायनायनि थाखाय अनसुंथाइ होदों बे हिसाबै जोंनि नैबे पानेरि समष्टिनि एमएलए आरो आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा नैबे पानेरि समष्टिनि सिङावनो नैबे डिमाकुसि मिनि स्टेडियामखौ आबुं महर होनो थाखाय स्किम हमनाय जादों आरो बियो थाबैनो मावफुंजागोन आरो मावफुंजायोब्ला बियो आबुं महरै मोनगोन ये खुशी अपने जुबान से नहीं निकल पा रहा है बहुत खुशी है बहुत ये डिमाकुसी का फुटबॉल लवर्स है उन्हें फुल सपोर्ट किया थैंक यू वेरी मच ऑल ऑर्गेनाइजर्स वी आर वेरी मच हैप्पी बाय दिस रिजल्ट थैंक यू एकोमोडेशन के बारे में कैसा लगा एकोमोडेशन बहुत बढ़िया किया है तो हम तो शायद भूल नहीं पाएगा यही टूर्नामेंट बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है और एकोमोडेशन जो हमको रखा गया है वो बहुत अच्छा है अगले साल के लिए जरूर आप बुलाएगा तब आएगा जरूर थैंक यू सर फार्स्ट अफ ऑल আমি মই টিমৰ মানে ষ্টাফ মেনেজমেণ্ট আৰু চবকে ফেন্স ধন্যবাদ দিছোঁ মানে আমি প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছোঁ আৰু ফ'কাছ আছিলে টুৰ্ণামেণ্টৰ কাৰণে মানে এটা গেম লৈ কিনে আমি পুৰা চিৰিয়াছ আছিল তো আমি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৰিজাল্টটো পাইছোঁ আৰু ওৱান্স এগেইন পুৰা টিম মেনেজমেণ্ট ষ্টাফ থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড স্পেচিয়েলি দ্য Boroland, this Gold Cup official and management, thanks for inviting us. কেনেকৈ পালে যে আজি মানে যিখিনি সেমি ফাইনেলৰ বডলেণ্ড যিখিনি টুৰ্ণামেণ্ট আছিলে যিমানখিনি দৰ্শক আছে কেনেকৈ লাগিছে আজি দৰ্শকবিলাক একদম বঢ়িয়া নো ৱৰ্ডছ ইমান ভাল ফেন্স পজিটিভ ইমান ভাল আৰু কি ক'ম থেংক ইউ ছ' মাছ ইয়া এভৰিৱান ইচ এণ্ড নেক্সট এগেইনষ্ট দলটো কেনেকুৱা আছিলে এগেইনষ্ট দলটো কেনেকুৱা আছিল এগেইনষ্ট দলটো টাফ ফাইট দিছে সেয়াও খেলুৱৈৰ প্লেয়াৰ আছে আৰু ময়ো এগেইনষ্ট টিমত মানে কংগ্ৰেছ দিছোঁ ফাইনেলত পৌঁছিছে আৰু ফাইনেলত ভাল মেটচ হৈছে একদম ফেয়াৰ প্লে গেম হৈছে আৰু দ্য বেষ্ট ট্ৰাউ উইনিং হৈছে অনাগত দিনত আহিবৰ কাৰণে আকৌ কিবা তেনেকুৱা টাৰ্গেট ল'বনে মোৰ টাৰ্গেটটো চিম্পল এতিয়া আই লিগ আছে আৰু মই জলদি ইণ্ডিয়া টিমত খেলিব লাগে আৰু ISL টিমত আকৌ যাম শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে
কাৰ্যকৰ্তা সমিতিত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেলফ এছেছমেণ্টৰ আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম চলি আছে। যিসকলে সেলফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেলফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছ ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামবোৰ সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ সমাধান কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মখন সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিত গৈ যোগাযোগ কৰিবও পাৰিব। আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে।